November 17 in the year of 1951 is a historic day for Karbi Anglong, for it was on this day 71 years ago that Karbi Anglong and all the different tribes living in Karbi Anglong gathered together in order to commemorate the historic significance of that day. The Karbi Anglong Autonomous Council is making preparations to celebrate the day as Karbi Anglong Day. Come, let us work together to bring greater transformations and glory to Karbi Anglong. Kardom, thank you, namaste. Daku pli ariri pena hoi cheng pon. 17th November is a red letter day for Karbi people and all citizens of Karbi Anglong. Karbi Anglong, as an autonomous district, was born on this day. 71 years since that day, history is still alive. Elders who toiled to clean the council mound narrate their stories. Ni lip ni hang, awne sige thul tang pet bro. Bang paru da so selo yila long popo neng si parong amase ke thul pet ke. Di pu rong ke kim au tang ke. Nere tum tang tet bu krai se ha di pu en kore yu ke pan la pe la pilang pe yu. Council Anglong ke pan la penge hala hat pitar Anglong ke pan council desu pi la penge nil tum ga ham kim lo council member nang dun lo la penge council member lo ni tum siga trok si an si chu an dun long lo Check lane parsat dak po parko si pantai si bupon lok po la marak pon bom. Kim lo mayang so si bang pelang parot lo kam klemi tu mang dak si nang bi pet lo. Tong thek ko pula railway station adong Anglong so sap disiu phisa dak malo council phisa dak malo loka bahem ta dak malo yer khana ta anke dak si pas cebol chom Ke hok ring dok sarapi sarpu non pen an ke ili non tor jo ta so Karbi anta Haro crescer quebra, po quebra isi, hacen canang chelosi. Hai kunia cikloang, arani kretroksian, celong lolong rie metang. Labang sawa hemi kim ke rong khang pe na Karbi richo si ke panam cheng lo. Papan lo la sini tum ke erong pen ane sisi pemase ane sisi panun cholo. The administrative unification of the Karbi people on 17th November 1951 was a historical landmark. Looking back 71 years since, Karbi Anglong has come a long way. Karbi Anglong today is the picture of growth and all-round accomplishment. Haro crescer quebra, po quebra isi, hacen canang chelosi. Hai kunia cikloang, arani kretroksian, celong lolong rie metang. Celong lolong rie metang. Celong lolong rie metang. Haro crescer quebra, po quebra isi, hacen canang chelosi. Hai kunia cikloang, arani kretroksian, celong lolong rie metang. Celong lolong rie metang. Celong lolong rie metang. Sangkur birta lengjam Karbi ke jogalam. Tangku
Purbirta lengjam Karbi ke jogalam Seng marong cijua charnam Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Jeng toy jeng ni rawang di purong sopian Karbi cingrum cing asengkan Purki mo seng tenenelang Purki mo seng tenenelang Paro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Pai kunia cikloang Arni kretroksian Cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Cilong lolong rie metang Mumang kang ting siring jenek lam kisai plin Mumang kang ting siring jenek lam kisai plin Samson korsing la pensar sing Mandet ke ya tirim long ike jogang ring Mandet ke ya tirim long ike jogang ring Adap sampri bang ering Turet karbi asining Turet Karbi asining Haro cresir quebra o quebra isi Asengkan ang jealousy Pai kunia cikloang Arni kretroksian Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Celong lolong rie metang Bang nono radoan kacing rum awaikan Kaya taloni lisem kacing sam Bang nono radoan kacing rum awaikan Kaya teloni lisem kacing sam Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Under the forward-looking leadership of Dr. Tuliram Ronghang, the Honorable Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council, development has attained a new meaning, that is, speedy and inclusive. We have made significant achievements so far, but creating infrastructure is a continuous challenge. We are committed to continue our efforts. Keng kamang di dam nang cing turape dapan Keng kamang di dam nang cing turape dapan Citura klem pacun ponang Hampang peklar vegji cenam Hampang peklar vegji cenam Iconic retroxy ninkan paro kresir keran ninkan poker arnike Iltima porque molo Kalaso arni afan RDPC Karbi Anglong Autonomous Council hinpe Karbi Anglong de mate Karbi Anglong arani upamansi puthot laso phurkimo kapangjang jiafan jisik ponbomlo laso arni ke ninkan toxicare si aprang Karbi lapen khai krehini ka chingrum arani lo lasi wang ikpet non Karbi Anglong amumang Aphan keng kam isiwet pen kabaprang atuar le humri lonang kardom kurang tu. Tor non so karbidu an kai kerenga lu di silo nang. Tor non so karbidu an kai kerenga lu di silo
ร้องคังจินทองโดนี่ลิบลุ่มบาจงการบีเคยกังกีอาปูกาเทรกลองการโกรนอนทรนอน